What's more important, one super product or a good skincare routine? A lot of people think if they find one powerful skincare product, their skin will suddenly jadi flawless, macam pakai filter Instagram. But the truth is, a good skincare routine is way more important than relying on just one product. I am Tik Lee, the skincare guy. Think of it like this. Even if you have the best serum in the world, it won't do magic kalau you tak cuci muka betul-betul, skip moisturizer, or worst of all, tak pakai sunscreen. Itu macam beli Ferrari tapi tak isi minyak, confirm tak jalan. Beware of miracle products that promise too much. We've all seen those viral skincare products on social media, especially on TikTok. Some sellers promote just one or two products, claiming they can fix all skin problems, whitening dalam 3 hari, jerawat hilang overnight, kedut pun boleh licin terus. Sounds too good to be true? That's because most of the time it is. Of course, not all of these products are bad, but banyak yang tak jelas tentang ingredients. Sama macam my early Mercury video, ada produk yang kasih kesan cepat gila sebab contain bahan-bahan bahaya macam merkuri ataupun steroid. Sebab tu result dia instant, tapi dalam jangka masa panjang boleh merosakkan kulit. Skincare is a team effort, not a one-man show. Skincare bukan cerita satu hero produk saja. It's a team effort. Cleansing tu step pertama, buang kotoran supaya serums and treatments boleh bekerja dengan baik. Moisturizer pula jaga hydration, so kulit tak jadi kering macam keropok. And sunscreen, ni the real MVP. Sebab kalau tak pakai, habislah semua usaha skincare sia-sia sebab UV rays akan rosakkan kulit. Now, jangan salah faham, a good product memang boleh bantu. Kalau rutin simple but effective, serum or treatment yang bagus memang boleh boost results. Tapi kalau harap satu produk saja, itu macam buat satu push up dan expect dapat 6 pack. Memang tak logik. Atau bayangkan tiap hari makan ayam goreng, lepas tu minum satu green tea dan harap semua lemak hilang, tak masuk akal kan? Skincare pun sama, kena konsisten, bukan shortcut. Invest in your skin, not just hype. So kalau betul-betul nak kulit sihat dan glowing, jangan kejar satu miracle produk saja. Instead, build a proper routine. Pilih produk yang ada bahan-bahan terbukti berkesan, and jangan terpedaya dengan janji manis instant result. Jom kita start hari ni. Step by step, belajar sama-sama what works best for our skin. Sebab bila kulit happy, kita pun lebih confident.